ngisiya esikolweni ngiphume 2 p.m. Ekuseni ngivuka ngeseni ngiphangele esikolweni ngifika ngifuna ukubhala ekuseni ngivuka ngeseni ngisiya esikolweni 6 a.m. Ngibuye ngo 2 p.m. ekusemanika kumnandi esikolweni ekusemanika mamelale ngomnandi ukuba ngithini ibhola akaneka zazi ekusemanika kuba njani anzazi jonga manika first time estudio jonga abantwana bakhala bonke anovuyo hayi wena manika awulithanda naku-era RSA uyakuthanda yena akagcwale kuba ngubani kusemanika sakayithanda sonke singamakhwenkwe man wasinenhlanhla is my best love ngilibala njani Usino ngiyamthanda lo mntana Usino ngiyamthanda lo mntana ngiyamthanda lo mntana ekusemanika khona earphones jonga manika ndirapha kamnandi ngiphangele esikolweni futhi ngifuna imali yokukhera man ndithi yokukhera uphe ubaphethe bonke ngivuka ngeseni ngiphangele esikolweni ngifuna imali nje qha andifuni kwanto ndifuna imali qha ndifuna intoni ndifuna ukuphangela ndifumane imoto ndifumane intoni thenga ibholo kangaka ndifuna ukufo para ndifuna iphupho lam kukuthenga ikari ibholo just dance jawe yangithi bumasto ekusemanika bazigcwala abantwana ukuba bathini bumasto ekusemanika lezi bumasto ekusemanika bathini ma bumasto ekusemanika ndivuka ngeseni ngiphangele esikolweni ndifuna imali 6 p.m. ndivuka nje 6,000 ndifuna loo mali ikhoyo manika ndikhalaza